ingo chwai blai kan rak wa i ke me ka phat ko chai ko nang ba de joi pol ingo yu blai wa em lang una do kini sngi wa da yo opse agi yu ge pher agi snong ge pher ne benta khre e ga ni election MDC ba de joi pol kublai kar pang ya ki wahayung yonga but ya ki supporter na kisnong gi opher na do kisnong rambai kisnong lad rambai clear at west clear at east Bikia west den syndrome nong thme kairang e kuble ya kajing am lang kayongki kajing kra stom kayongki ne benta wanra yang ashiru ni ka thong yo ya kajing job but jo ipole e kuble ya ka office yang Deputy Commissioner wada ya kira langgi haji ngata overlay clarity ya kanika election saka JSDC ini po sa suwang wa ma kamga MDC go darim sa suwang wa da yo biang wan support di council ne benta wi kira lang kam tam haji ngata wa wan ra ya ga par bat kam jule yo yeshi menta hakino kini kumenta kam ka MDC dai je pole kuble yaki perlok QM nagi wigi snong ki opo nga ka jing duwai ki wa barabor bo ki nga ka jing duwai na kumenta upo ya chekani ka thong ko kuble yakila ladam yo kuble hak tigi yong kila kuble kerpang iki kam tami ka jing duwai ka jong ki pada joi pole kuble ya kini ki waro ki am sudang sukun ki wakal chani ngamet ban nasem hejing to gajing lai luti election campaign yung nusnam arajar arbosan pada joi pole kam ka MDC go job naga independent hagani ka por naga liang ngayonga khut vera ya ki wiki perlok ki nagi parti ki upher kiwai am lang wanga ni do UDP BPP ka jingile to mo lengudi andre hagani ka por kam ka MDC independent ni por khut lang ai piuro ki parti ki wikre lang ni bha kani ka to ka parti ka wa kre lai loi ya waro ki parti memu wa uyo kre ni do ya ki perlok ni re kre asalansar na kamenta karoy kapar yung kaniga konsensi bat kam jule ya district hiwara kawi kadoy ni tenu jak publish pa